Se titwaqqaf kummissjoni konġunta bejn Malta u l-Palestina sabiex jissuktaw diskussjonijiet u kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Tħabbar ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat mistenni jagħmel żjara fil-Palestina iktar tard din is-sena, wisq probabbli f'Ottubru. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta bejn il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Vella u dak tal-Palestina Riyad Malki fit-tmiem taħdidiet li saru fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-Ministru Vella tkellem fuq ir-rwol importanti ta' Malta f'istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu Malki żied jgħid li Malta dejjem kienet hemm mal-Palestina fil-ħidma tagħha s-sovranità u l-indipendenza. One of the reasons why I'm here is to say thank you. Huwa tkellem ukoll fuq il-ħidma li se ġġib magħha l-Kummissjoni Konġunta bejn Malta u l-Palestina. We should not limit our relationship on the political aspect, but we should really open it up and widen the the cooperation in many ways. So yes, months ahead will bring great opportunities for improving and developing bilateral relations. Il-Ministru Malki wieħed l-impenn tal-Palestina f'din il-ħidma u qal li huwa ħerqan li jilqa' delegazzjoni Maltija f'pajjiżu. Intant, matul il-ġurnata Riyad Malki ltaqa' mal-membri tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u Ewropew, kif ukoll għamel żjara ta' korteżija lill-Ispeaker tal-Parlament Anglu Farrugia. Il-ħamis flaxija l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Palestina ħasem fi dialogu pubbliku fil-Belt.